atera galata denas wate gata amut bafu ulkakida bata Jesus anu atera galata Jesus anu ate galata atera galata denas wate gata rakilitu ulkakida bata Jesus anu atera galata Jesus anu ate galata Motichi batantino evaduwi amu annu hito keshitini annen kenna motichin ke massami hekko Ethio Agape maganu qaalitiin xallonni maganu qaale voso when education yanno birtichinni saswagani birtichinni xinxallinay lame voso ledo saysanke qagginay motichu eltoy techo sayke vosonke annishin qomo sayke vosinke birtichi yannu the law as teacher when hajajo maganu seri rosiisaanchu gede yaannoho tenne xinxallo assineemmohu ane ledoti ani atkilti Isaayyaas yaamamemmo wodiidi kooriraa suwonine katamira heere maganu qixxeessiyo kaayyoy ki'neleyo tenne xinxallo assaynoommo yaate baxantino yeroduwa tenne xinxallonkera qummeessaa la'ne ka'ne hedonke widira e'ankera albaanni maganu addi asse kaa'laonke gede daganke gobbanke no toataw gede huuccatto assineemmo baalunku huuccino annanke namootichanke bayru baxillikki bayra maarokki daafira galaxxineemmo mootichanke nannanke techo xiinxallonke addi aste maassirattora ane borojjichokkino la'atto'era macciishshaanonke da'ataanonke noowa baala ati toatattonsara huucci'neemmohe mootichanke nannanke addi assite baattonke daganke la'attora Itophiyaa hono hattono addi waano kancha faru hude olu xibbu osokki mitiinsaynoore baala annimmakki la'attora huucci'neemmohe annanke namootichanke xiinxallonke maassami banxeemmohe mootichinke Yesuusi su'mi ameen baxantino yeroduwa techora qummeessinke haramiyohu Deuteronomy ወይም ማሮቴ መጣፊ ለና ኦንቴቲ አንኒቲ maganu qaali hakkiichu togo yaw wo'mawete assineemmonte gede ingilizete amaarunna sidaamu afiinniti base la'neemmohu balanxe ingilizete afiinni la'neemmo yanna ikkitaw Greetings brothers and sisters, this is from Ethio Agape. We are so glad to study with you the Sabbath school, but for the time being in Sidama language only, hopefully in the coming short future in other language as well. But the good news is the same study is available in English and among Ethiopian language, Amharic, Afan Oromo, and Tigrinya, as well as many other languages of the world. Some of the addresses where you can get, we already recommended at the beginning and end of these studies. Today's lesson 3 in the quarterly study of education is entitled The Law as a Teacher. The Law as Teacher. I read the memory text from the book of Deuteronomy chapter 6 verse 5 from the New King James Version. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Praise God. God bless you. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ ትምህርት በዚህ ስነ ትምህርት በሚል ርዕስ ላይ ይዘን አብረን የምናጠና ይሆናል። የዛሬው ጥናታችን ርዕስ የሚለው
የእግዚአብሔር ሕግ እንደ መምህር። ለዛሬ የተሰጠን ደግሞ የመታሰቢያ ጥቅስ የሚገኘው በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ነው። የጌታ ቃል እንዲህ ይላል፣ አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። ተወደዳችሁ ወገኖች፣ ይህ ጥናታችን የሚቀጥለው በሲዳምኛ ቋንቋ ይሆናል። ነገር ግን በእንግሊዝኛና ከኢትዮጵያም ደግሞ በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ እንዲሁም በበርካታ የዓለማችን ቋንቋዎች ተመሳሳይ ጥናቶች ስለሚገኙ እንድታዩአቸውን አብራችሁ እንድታጠኑ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣንቲኖ የወዱዋ ትቾ ጢንጣሎን ከራ ቁሜሲን ከራሚዮ ወኔኑ ሞንቴገዴ ማሮቴ ማጥራፋ ፎሊሾ ሌና ኦንቲቲያንኒቲ መገኑ ቃሊ ቶጎያው አቲኖ ሞቲቻኪ መገኖ ወሙ ወደኒክኒ ወመናሰኪኒ ወመውልቀኪኒ ባጢያን ተናናቲ አዲ አዲ ሄዶ ቤቅኔምሁ መገኑ አያኒ ካላውን ክታ አንፎሞ አማኔሞ ሱቅሚሲ ማሳሞ ሀጃጆይቲ ሚቴ ሆሮ ጩቦ ሌልሻቴ ሮሜ ለማላቴ አነ ሀቶቲ አንሁ ወለ ኢየሱስ ወቆለ ማሰገቴ ገላትያ ሳስና ለሚና ሾለቴ አና ሀቴ ሄዶ አፍኔሞ ሀጃጆ ካይኒ ወለ ሆሮኖ አፍዲዮ ሀጃጆ ሄናይ ጋሮ ሲሳውንከ መገኑ ኢሊናሞ ሀስራው ሄሾቴ ሴራቲ ስታንዳርድ መገኑ ኢየሱስ ሄሾ ጊዶ ላዊሻው ነውንከ ባቶቴ ሄሪ ሄሾስ ወማ ኢየሱስ ሀጃጆ ወንሺ ዮሐንሲ ቱና ኦንተና ቶነቴ አነተና አፍኔሞ አኮዳፉቴ ቹላ መላዋ አፍኔሞቲ ኦንቴ ሄዶኖ ሀቴኖ ላሜዋ ቆለ ቤንኬ ለአዳንዲኔሞ ሀቲኖ ሀጃጆቴ ሆሮ ሀጃጆ ማማ አሲታውን ኪታ ተላኔሞ ኡሙ መገኑ ዋጅኔሞ ገራሮሲሳ ኒንኬ አና ታጄ አና ኒንኬ ጅቫሜ የአሳ ይታው ሄዶ ላኔሞ ሱንፌኖ ሀጃጆ አጋኢታወሪራ ይሁኒኑ ለሜ ሄዶ ካይንሴሞት ነው ሚቴ ሻሮንሳ ሙላ ቃሩኖይኪያ ጮይ ባሉ ሴናቲ ሀጃጆ አጋኢታወሪንሶ ሻቫንታይቲ ታተላኔሞ ጉሙሎቴ ነው ሀጃጆ አጋኢታወሪ ላዊሽ አይቲሮ ለዶ ይላኔሞ ሄካው ኡሚ ሄዶ መገኑ ዋጅኔሞ ገራሮሲሳ ይታው ማሮቴ መጣፋ ሰጂና ሚቴ ቱና ለሜቴ አና መገኑ ቃሊ ቶጎያው ዳጋ ሚቴን ጋምባ አሲ ለባሎና ሜንቶ ቃቁለ ነው ወፈኒክረ ነው ወሲንቾ ነው ማጪሽታው ገደ መገኑ ሞቲቻነ ነው ዋጃ ወሳው ገደ ኢሲ ሀጃጆ ቃለ ነው ቆሮጲቲ አጋኢታው ገደ የ መገኑ ሙሰረ ጮይ ነው ተላቅነም ዳጋ ሚቴን ጋምባስ ኩሲ አይኦ ለባሎ ሜንቶ ቃቁለ ወለ ጎባይ ዳይን ሆኖ ይቶኪኒ ወፋንቺክረ ነው ወሲንቾ ነው ባሉንኩ ሚቴ አመ ሴራ ሮስናይ ገደ ያነላቅነም መገኑ እስራኤሌቴ ኦሶ መገኑ ሚኒ ወይም መቅደሰቴ አያና አና ሀጃጆ ማኑ ባሉ አልባኔ ናበባው ገደ ሀጃጂንሳ በጣንቲኖ የወዱባ መገኑ ቃሊ መገኑ ሀጃጆ ዲገሙ ማነባት ዲቄሶታው ዲፋርሳኖቴ ዲኒንኬ ጀጀበሁ ይኔ አዲባሰ ኡይኖ ሞርባቲ መገኑ ኦሶ ባላ ሆት ሀቮን ሲናይ ሀሪንሾኖ ድሪማ አፍዲዮ ኡሙ ማጪሻ ሮሳ ዋጃ ቲኒ ጀጀባኖ እኮ ቃቁለ ኦጊማቴ ሀናፎ ወይም መገኑ ዋጃተ ዊድራ ቆልተ ማሰጋው አይሪቲዮ ኢክሮሶቲ ሲምፕል
education, simple steps. Magastawadan inni aducha omanyava maganu hajajoya ayavitaote qamba hoyena fu coyvanna macciishshinay. Kayinnilla maganu hajajo, maganu waajja, maganu baxa mimmiture baxxitaa ikkitanna ayavitaao ikkitano ikkitewota la'neemmo. Maganu waajjate widira qolte massaggaw haambedinonke tendency የለንም። ወደኒንኬ maganu aana diinimmatey loosameho woyim hakka qole tuqqeyoha ikkeyota la'neemmo. Hakku daafo maganu waajjate widira qolte massaggaw haambedinonke. Hattee ronsammo hasiisaw. Xunsine ronseemmo gede rosiisaanonke ayirrinsammo hasiisaw. Rosu mineno marre rosiisaano banxeemmokkiwe, rosiisaano ayirrinseemmokkiwe saayinsenna hisaabe woyim dhagge hiitto anfammora dandineemmo. Hattono isiwiinni ronsammora bayira rosiisaancho ayirrinsammo hasiisaw magano. Halaale coyirate tini waajja baxillu ledo daggara hasiisaw. Mitu manniwa kuni coyi huluullisara dandawo. Mitu coyi kuni coyi haaro'mara dandawo. Baxa waajja hiitto sumuu yitawo, hiitto mittee hadhawo yaara dandawo. Kayinnilla magano waajjanna magano baxa mitteenni daggara hasiisawota la'neemmo. Hakkuyiraati hajajo tenne giddose amaddeyohu. Wona nabbambummo qummeessinke Musera waamameyo hajajote. Yesuusino te'uulla aana millisi woyite hajajotey bayira itteetine xa'minisita hattee kayiseeti kuleho. Hajajote bayira maati? Maganu annakki, wo'ma wodanikki, wo'ma wolqakki, wo'ma nassekki baxi layinkitino hattee labbaate jaalakki woy kayinni ate mule nooha manna umikki gede assite baxi yitawota ikkitewota la'neemmo. Baxantino yeroo duuba maganu baxa, maganu waajja bande la'nayta dikkiteyo. Mitteenni daggawote lamentino sumuu yitaate. Mittu rosiisaanchi televizhiinete aana rosiisanna la'ummo woyite lawishsha aanni oososi kayisiyo. Ooso'ya ane baxxaa'e hattono waajjitaa'e. Hatti duuchu mannira noote. Kayi hatte waajja hiittoo waajjaati? Anni'ya shaanno'e, anni'ya gorraa'e yitaa waajja ikkitukki anni'ya ane baxaa gari. Anni'ya hiittoo danchaati yitaa waajjayi wo'minammo hasiisaata maganu qaale rosiisaanke. Mite hedo Ellen G. White yinayi maganu soqqamaancho borreessitewota mitekke wo'ma sidaamu afiira qole tirate ayirrara dandawo daafo balaxe ingilizete afiinni nabbawe sidaamu afii widira qole tirate wo'naaleemmo. A reverential spirit realizes that the heart must be kept by the power of God. Ministering angels open the eyes of the mind and heart to see wonderful things in the divine law, in the natural world, and in the eternal things revealed by the Holy Spirit. Sidaamu afiinni maganu waajjate ayyaani wedanu maganu wolqanni agaramara hasiisawo sitaa huwataawo. Soqqamaano sokkaano surrete ille fante maganu hajaju giddo kalaqamu giddonna qullaawu ayyaani xabbawo hegere coobba giddo noo maalalsiisawo coobba la'nayi assitaawo yawu. Maganu galatiwi. Baxantino yeroo duwwaa halaalenko tini maalu ille, tini cubbuyi ba'eyo ille maganu hajaju giddo, maganu qaali giddo, maganu hedo giddo no xawaabbanna no
hagiirre noo maalalsiisaa co'ee la'aa didandiitawu. Kaayinni maganu umisi kaa'laa wayite ninkeno maganu widira qolle umonke shiqinsheemmo woyite barru barruyi doogo doogonteyi maganu baxilli heeshshonke wo'mayi haraata la'neemmo yaate. Sunfe la'neemmohu ninke aana farcira yitawu hedooti marrote maxaafa sajjiina mittenna lamina leete aana maganu qaali togo yawu. Seeru maxaafa haadhe maganu annikki gondoo taabooti mule wori hakko ki'ne aana taje farcironaa yawu. Amaaru afiinni no nabbaweemmo ዘዳግም 31:26 togo yawu. ይህን የሕግ መጽሐፍ ውሰዱ፣ በዚያም በእናንተ ላይ ምስክር እንዲሆን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት አጠገብ አኑሩት። በእናንተ ላይ ምስክር እንዲሆን ኪድኒ አና ታጀ ፋርጭራው ገደያት ታጀ ማጨሽት ይወበና ለኢወበ ፈርጭዳው ተቾ ይወተ ምንዋ ማቫይ ወይተ ኮኒ ጩራ ታጀ አበናይ አኒ ለኦሙ አኒ ማጨሾማ ያኒ ፈርጭራው ተላቅነኝ ሀጃጁ ነው መገኑ ቃሊ መገኑ ሴሪ ኒንከ ጊዶ ለአኖረ አኩኑ ማቲ ጩቦን ከፋርጭዳው አትክልት ሾት ኤበሊች ሶሮት ኤበሊች ሞሮት ቢታይ ፋርጭዳው መገኑ ሀጃጆ ኒንካነ ፋርጭዳው ሮሜ ሰሰነ ለሚነ ሰሰተ አናኑ ሀቶ ያው ወደናንከ ኡፋው ካይን ለመገኑ ገላቲል ሀኮ ዲዮቨሳው ቆልተኖ ትራው ኢየሱስ ቢድራ ቆልቴ ማሳጋው ሶሉሽን ያኑ መገኑ ቃል እንግሊዘኛ አፊና ኮኒ ጩራ ትሮ አራዳንዳን ነው ቢድራ ቆልቴ ኢየሱስ ቢድራ ቆልቴ ማሳጋውታ ላኔም በጣንቲኖ ይወዱዋ ተቾ ከርሸነ ወይም ጥቧ ማደና ሐኪመተ ምን ወሃነሞ ወይቴ ማቲ ኡማስናንከሪ ምርመራሁ ወካይኒ ማክኖሞሮ አደደደንኒ ሐኪሜ ለአው ቆርቆርታው ሎሶቲ ባለጣሁ ሙንዴ ዊናሞ ዳንዲኔሞ ሹማ ዊናሞ ዳንዲኔሞ ራጀ ከናሞ ዳንዲኔሞ ኩሪ ባሉ ማቲ ምርመራሁ ካይንላ ሐኪም አፊናይ ውጤቴ ወካይኒ ሐኪኒ ሶንካይ ቦጎማይታቴ ኤበሊ አና ሸከበኖ ኤበሊቹ አና ተጎናይ ጥብኖ ቢተሶካ ሐኮዳፉ ላቦራቶሪ ቡሻቴ ያዳንዲኔም ዲዳንዲኔም ሕክምናሁ ሐኪም ማንከራ ኡሚሎሱ ሎሳት ኢሴት ካይን ለምቱ ማንቺ ሐኪም ማራ ሐኪመተ ምን ወይም ሐዋሳ ወይም ህርጋ ወይም ሚቶ አማረ ላቦራቶሪ ተ ሎሶ ጫላ ጉደ አጎረ ሚኒስትር አለ ሂጊ ሁራ ፍሬው ዲያፍሬው መገኑ ሀያጁ ነው ኒንከ አነ ነው ቀባ ኒንከ አነ ነው ጥባ ኒንከ አነ ነው ጩቦ ታጀኡ ይታውያቴ ሐኪቹ ካይ ኡረንሰው ቀሩ ነው ሐቴ ነው ግንብሮ ቀሩ ነው ካይን ለሐቴ ላኔ ካኔ ሐቴ ውጤተ አማንደ ካኔ ሐኪሜ ይዋኔ ሐኪሜ ላእከኤ ሸከረ ፍሬውራ ተጎ ኪኒን ያዲ ተጎ ጥባ ፍሬውራ ተጎ ጠጊቹ አዲታዬ ኡይታ ተላኔም ኢየሱስ ነው ጩቦንከ ላኔ ማረሞ ወይቴ መገኑ ሀጃጆ ሜሳኔነ ሌሊሾንከ ተአንፈ አኒ ጩባታም ሆይነ ኢስዋ ማራይ ወይቴ ሙንዴስኒ ሃይሼ ሃሮ ማንቾ ሃሮ ልቦ ሃሮ ሄግረ ሄሾራ ኢላሚዮ ቃቋሰ ሃራንከ ተላኔሞ ሱምሲ ማሳሙ መገኑ ሙሴ ዳጋቴ አና ወሌታጂ
hatteeno faarso qixxeessaw gede hajajisi marro sajjina mittenna tonaa honsete anatte afi'neemmo. Mite ikkite hajaju hiiqqituro hatti faarso maganu assiyonsa dhagge qummi assitawonsa. Lame taje la'neemmo yaate. Mitte hajaja umise taje ikkitawo gede, layinkita taje ikkitawa faarso borreessinosita la'neemmo. Mittu barra kayi hajajunna faarso ninke aana taje ikkawo ressawo. Gerechu mundeera galatu ikkona ninke qeelle farcidhawota la'neemmo. Ajuujja tonaa ontenna sase la'neemmo woyte muse faarso yee hatti hagiirruyita hatti hegerera qeelloommota farcidhawota ikkitewota maganu qaalii kulaanke yaate. Xaano Ingilizetenna Sidaamu afiinni tenne la'neemmo. When the judgment shall sit, and everyone shall be judged by the things written in the books, the authority of God's law will be looked upon in a light altogether different from that in which it is now regarded by the Christian world. Satan has blinded their eyes and confused their understanding, as he blinded and confused Adam and Eve and led them into transgression. The law of Jehovah is great, even as its author is great. In the judgment, it will be recognized as holy, just, and good in all its requirements. Those who transgress this law will find that they have a serious account to settle with God, for his claims are decisive. Mayyate, yoo ofol taawwate gumulote yannawa yaate. Yoo ofol taawwatenna annannunku maxaaffate borreessameyo gede yoo afe raawwate maganu hajajo bayirreenyi techo kiristaanotu daga assite heddaahunni wo'muyi wo'ma baxxeyo garinni xabbe leeltawo. Sheexaanu Addaaminna Hewaani ille beeshshenna wodanchansa soorre saote widira massaginsante gede techono illensa beeshshayinna wodanchansa soorrayino. Yihuu kuni maganu su'maati yaate. Addi addi su'mi noosi maganu Ibraayisxete giddona mitto bayira su'maati yaate. Yihuu hajajo borreessanchisente gede bayirate. Yoote yannara xa'mitawori baalunkuri xalalanna dancha ikkase xabbe leeltawo. Tenne hajajo sa'awori maganu ledo tira hasiissawonsa bayira hajanoonsata affaawo. Hasattosi haarimo di ikkitewona yawo. Xantino roduuwa maganu hajajo daafira noonke laooshshi hiittoo horo seekkine la'nammo hasiisawo. Mitte gemararsawo daninni mitte maate mitte beetesebe towantammora ha'noommowa huuccattote programme assidhayino hawarrootina mittu qaale kulava kae togoyi hajajonna elto ሕግና ጸጋ yaannoricho xawisahe maganu elto danchate የእግዚአብሔር ጸጋ መልካም ነው. ሀጃጆ ካይኒ ቡሻቴ ቀምበባሆ የሀጃጆ አስ ጊዊሲሲዮ ጋሪ ሎጌሻ ማራሳዎ ለብሻ አኒ ማይ maganu hajajoyi lekka ikkite dodiitaate. Maganu elto kayinni qoola uyite buuyitaate. Hiikki abbiyoreetiro dafo hajajo asse bushiisheyo gara la'inayi lekka ikkite ha'nayi doogo hoolte ka'e kayinni harite hajajjaate. ikkine anfayikkita assine anfayikkita yaanna qaageemmona baxantino roduuwa hatti kayi halaaliti ikkiteyo. Maganu hajajo Yesuusi baxirote maganu ooso baala Daawiti'uu la'neemmo woyte hajajokke hiitto baxummo yitanna la'neemmo.
mitte gobba la'nay woyte techo Amerika ikko Ethiopia ikko Nigeria China la'nay woyte hatti gobba hiittoote yiniro umo xa'minay xa'mo hiittoo seeri noosete ህገ መንግስት malabbaawo yitaataati la'nay hattee seerisi aana hattee hajajosi aana dancha hedo nooro wolaphote hedo addi dancha hedo nooro hatti gobba danchate yine ka'nay hattee hajajosi aana kayi woy hattee seerisi aana kayinni qarru heeriro dureette gobbano ikkito ayirichino ikko hatte gobba giddo qarru noota la'ne ka'nayna maganu hajajo gimbaa hee'ne maganu hajajo bushiinsha hee'ne maganu danchaho yinawa dandiinayni yinay xa'mora horonta dandiine daanfay maganu danchaho hajajosino danchate maganu banxeemmoro hajajosi banxeeti ka'neemmo maganu hajajo bayira ikkiteewota la'neemmo sunfe la'neemmohu ninke jiraameeyye assaaya Iyyaasu mittenna lamalate aana maganu qaali togo yawu maganu Iyyaasuwa coye'no coyeti atilla waajjitooti jawaati soqqamaanchi'ya Musee uyinohe seera baala seekkite agadhi haratto darga baala wo'munku coyi qinaawannohe gede konni seeriwiinni horonta miliqqi yitootiya ikko daafu maganu umisi seerasi agadha seerisi doogoye haranna coobbate qinaawa mitteenni abbe laeyoota maganu qaali kulaanke yaate hajajunniti mitte guma horo ninke jiraameeyye assate prosperous assate loossankenni qinaawiyonkere ikkineemmo gede assate yaate hajajo maganu massagaa sumuu yine hee'neemmo gara rosiissaanke hakko daafo maganu isi hasatto assaa hasidhawre addi daninni kaa'laansaaya baxantino roduuwi maganu bayirahu maganu mootichahu maganu annahu konne baala dandaannonna baala egenniyo baala baxaawo maganu sumuu yee haranso iso sharramaye woy kaye iso olamaye harate heeshshote giddo manna qinaawiyosiha wo'muri dancha ikkeyosiha assitawoti maganu sumuu yaa hajajosi sumuu yaa ikkitewota la'neemmo maganu hajajo agara kiristaanu rosi bisooti konni sasu agani rosinke birxichi yaannohu education woy roso ikkeyota la'neemmo hakko daafo ronseemmo rosi giddo mittu bayiru gumimaati maganu hajajooti ammanatenna maganu eltoy irkiratey heerate kaajja bisootiya dimitu asse ammanawo gede ammana mitte coye maganu hajajo agadha wole coye dikkiyo maganu hajajo gede haranna maganu eltoy irkira mimitu leyo xaaddaakki coobba dikkiteyo mitto coyeeti mittu bisoo ikkitewota la'neemmo yaate xaano togoo hedo nabbambeemmo Ellen G. White borro giddo temporal and spiritual prosperity are made conditional upon obedience to the law of God. But we don't read God's word and thus become familiar with the terms of the blessing that is to be given to all who hearken diligently to God's law and teach it diligently in their families. Obedience to God's word is our life, our happiness. Mayate? Tebaattono ikko ayyaanaame jiraamimma maganu hajajamate aana irkidhiyote. Kayinnilla maganu qaale tinabbambeemmo. Hakkuirano maganu hajajo wodanchite macciishshitaworiranna maatensara hixamanyite rosiissawora no atooti rosu gedella hasaambu bayra ikke gataonke.
Hakkoe deafitneemo hakkoe uminkee deasitneemo. Maganu qaalira hajajama heeshshonkeeti hagiirrenkeeti yaannoha la'neemo. Maganu kaa'lonke. La'neemmohu maganu agadhitawira noo sharro ikkeewota la'neemo. Layinki duduwo sajjina mittenna lamena mittete aana ወይም ሁለተኛ ዜና 31:21 qullaawa mine loosino looso baalunna maganu seeranna hajajosi agadhatenni maganisira wo'mu wodaninni soqqamino daafira assirinori qiniinosi yawu. Hatte yannara noo nugusa laewohunni yaate. Iyyaasunna Hisqeeli maganu hajajo agadhiteyo daafira coyi qinaawinonsa. Kayinnilla wolootu hajajo agadhiteyori gumulo hattoota di"ikkiteyo. Hakko daafo ani maganoho hajajamummoro, ani maganu doogo baxummoro, magano baxummoro, magano magansirummoro te baatto aana baaluri qinaawaa yee agarano taalo ikkiteyokkita la'neemmo. Hanni lawishsha ha'no. Yohaannisi Cuu'aanchu usuru mine umosi murameyo. Iyyoobi noosire baala hoogeyo. Phaawulosi ganameyo, usurameyo, yoolu hiiqqanteyosi addi addi qarri giddo saeyo. Wolootuno gamu kinchuyi gananteyo, wolootu magaazeteyi muranteyo, biseteyi qasanteyo duuchu qarri giddo saeyo. Hajajo agadhiteyori wo'ma woyite coyi diqinaawahonsa te baatto aana. Halaale coyirate cubbuyi wo'miteyo baatto aana hee'neemmo. Qoleno te baatto murrichi sheexaanu ninkera coyi qinaawahonke gede uurrisikkinni olamayi noota la'neemmo. Baxantinoyira duuwa magano magansi'neemmo woyite dibaaluri injeyo daafooti. Dibaaluri dancha calla ikka daafooti. Kayinnilla danchano ikka hoogo. Iyyaasu gede coyi qinaawayi haro, Phaawulosi gede te baatto aana noo qarri batirayi haro. Kayinnilla magano magansi'neemmo, maganu doogo banxeemmo, harunsineemmo. Maganuno te baattorano ikko kayinnilla te baattora ikka hoogiro hegere mininke giddo jawimmanke, qeellenke isi umisi farcirawo. Su'misi maassameyoha ikko. Te baatto aanano xiiwanturi, qarranturi di qarrante calla di shette calla gattiyo. Hattee shettonsa giddo maganu bayireenya lallabbeyo qeelle assiteyo. Yesuusa laeyohunni maganu qaali yaanno woyite lubboteyi heere te baatto aana millisayi heere asseyo soqqanshoyi roore reyaanni heere masqalu aana asseyo soqqansho mannu baalu gatora bayira ikkiteyota la'neemmo. Hashsha Yoonatan yinayi soqqamaanchi amaaru afiinni soqqamanna televizhiinete aana la"ayi galoommona lowo geeshsha maalassisaa coyeeti no. Komannooti maganu ooso mitu usuranteyo. Kayi Phaawulosi usurante nugussate alba shiqqaa woyite hatte nugussa gattukki wongeela macciishshitawalla korkaata ikkiteyona woliri insa heeshsho aana mama ikki yaanni la'oommo. Mitu siiwoteyi usurre farashshu aana goshonshonsa, farashshu ledo amadisiinse. Hatto kayi insa uullate aana goshoshantayi duucha manna maganu mini widira qolte baxilluyi goshooshsheyo. Maganu ooso aana baala ikki qarri baalu hagiirrehonna qeellete ikkeyota la'neemmo. Horonta diqeelanteyo. Techo Daani'eeli'u doobbiyu bale widira qole tugamansa ninke hagiirruyti kayinseemmo. Insara hatte yannara hagiirre ikka hogara dandawo.
Lubbuun sasaayisee aate co'ee akka danda'u. Kan lammaganuu insalee ikke qeelle winons daako ninkitee hattee hagiiruu ilaallan baay'een uummata la'neen. Hattee sibkatee gatii of me'e mannaati hattee me'e faarso borreessinu hedooti. Jechuun ninkenuu maganoon ke sumuu yaate maganoon ke ajajamaa ta'e qabu na fu'eeshoon ke ana daayiroo haku qabu dininke hunaa kiina ninke hunaa kikinni qeelleen ke bisu ikkiyoota. Yesuusin tegede soqqamaanoon tegede himanaanoon tegede qarrammay qeelleemmoo qeelle bisu ikkiyoota la'neemmoo yaate. Xaanu tokko itaa heduloo. Think you know that Christ values those who live wholly for him? Think you know that he visits those who, like the beloved John in the exile, are for his sake in hard and trying places? God will not suffer one of his true-hearted workers to be left alone, to struggle against great odds and be overcome. He preserves as a precious jewel everyone whose life is hid with Christ in him. Of every such one, he says, I will make thee as a signet, for I have chosen thee. Haggai 2:3. Togoya. Heeshon tawma ithira hedawra Christos basa anok yalawamne. But amyo Yohannisi usuri saisin gede Yesusi su'mira qarronna shettote basara noore to'ataa ikke yalawamne. Maganu isira halaalu wadaninni loossawre giddo mitto nafa. Jawu qarrinni xaadawanna qeelamaa saayisee di'aanno. Loo waaga afidheewu shiilo gede isi wa Kiristoosi giddo maaxantiyo lubbo baala agaraawo. Hattore baala la'eehunni cuu'icho'ya gede asseemmuhe ani ate dooroommuhenaa hagee lamina sasete aana yinunte gede yaannooya. Maganu maassamyo hekko. Maganu bayraho maganu baxilleho. Gumulate la'neemmohu lawishshaansa. Magana jajantaawaa lawishshu ayeeti. Maganunni heereemu yaannuhu Kiristoos heeri garinni heerara hasiisaawsiya. Umi Yohannisi lamenna leete aana. Yesuus te baatto aana heere maganu hajajoo hiittonni la'i. Filiphisiusi lamenna settete aana baalu coyinni hajajamiya. Luqaasi lamenna ontayna mittella ontayna lametegya qaaqqimma sii kayise hajajoo agadhii yaani. Ibraawota ontenna settete aana hajajotewiinni rosii yaana la'neemmo. Yohannisi settenna lamenna honsete aana maganu hagiirsiisate hajajoo agadhii yaanno hala'neemmo. Faarsote maxaafa shoyilloonna settete aana maganuho hajajamatenni hagiidhi yaanno hala'neemmo. Yohannisi tona ontenna tonnete aanano baxilluyi kaehunni hajajoo agadhi yaanno hala'neemmo. Baxantino yeroo duuba Yesuusi gede xunsine hajajosi agadhaa dandiineemmokkiti xawoho. Kayinnilla isi qaafi gede qaanfammura woshshammoommo. Isu harunsay heere ubaa ka'aa gede na daafura noote. Kayinnilla isu harunsa isi qaafi gede qaafa woshshattonkeeti. Hajajo agadha ammananke malaateeti. Hattono Yesuusira noonke baxillii malaateeti yaate. Di ammana hooganke di masqalaa mishanke malaateetina maganuu ammananke malaateekkitoota la'neemmo. Gumulote tenne hedo la'neemmo. In his life and lessons, Christ has given a perfect exemplification of the unselfish ministry which has its origin in God. His whole life was under a law of service. He served all, ministered to all. Thus, he lived the law of God
and by his example showed how we are to obey it. Sidama fini mayano. Heesho sinna wasubbatinni kaimise magano ikkitio umu baxano ikki suqqanshora xe'nino ikki lawishsha uyino. Wo'ma heeshshosi suqqanshote hajaju giddo noote. Baalaho suqqami, baala kaa'li. Lawishsha woreno ninke hiittuu hajajama hasiissaankero leellishii yaanno la'neemmo. Baxantino roduuwa maganu maassiro'ne maganu hajajo rosiisaanchu gede maganu baxanke biso maganu ammananke biso assine ronsammora ise hagiidhinammoranna maganu harunsate hee'nammora maganu kaa'lonke techoo xiinxallonke kowiicho gumulleemmoha ikkawo baalunku maganu galanto. Mootichaankenna annanke ati baay'ee rosiisaanchu ledonke ikkite rosiisottonke daafo maassami. Hajajokki banxammora, hajajokki hee'nammora, dihajajokki gatissankeranna hossitankerana ate widira qolte massaggaonke ta'anfe, cubbonke leellishshaonke ta'anfe, ati hee'nammora laoottonke baay'era heeshsho leellishshaonke tala'ne hattee horonsi'ne ate bashinqamora kaa'linke. Daganke maassiwi macciishshaanonke baala maassiwi maassami banxeemmohe mootichinke Yesuusi su'mi ameen. Baxantino roduuwa maganu maassiro'ne mootichu fajjechoo daggaawa lamalara shoolki rosonke haa'ni shinqeemmo ikkawo shoolki rosinke bexichi yaannohu the eyes of the Lord, the biblical world view. Maganu ille maganu qaali baattonke la'awooshshe yitawota ikkitawo akka geeshsha mootichu eltu baalunku leeyo ikkito maassamme.